Sebelah pi baro ska thup khobor jingi kedan Bosco Media Network. Kimat ki pakongsan mentaka singi kilong. Kutno ka Living Roots Festival da ka jinga kop thai bhabriu. Kemen ka BJP namar ka Gujarat rantamo ha Himachal Pradesh. Berngam ka sunjuk kisang bahalang rilong garo banyak ki hanehu turah kampus. Ban penut uba nu jorgi shipog lur tengka tang ya kamo kayau marwe. Tementang ne phaish ki khubor ki bakhambania. Ka Tourism Management Committee jong ka dor barshnong terna elaka hakajan meet singi pale kalapan ha perdano ya ka jingra khe ya ka Living Roots Festival ka ba arsingi ka balapan long hamadan football terna. Hakate ka tamasa jingking jri ladon bon ki program kan thop nadu ka jingpen i ki riam tenrai ki tiar tenrai bar ka jingde ki jingbam tenrai hagite ki singi. Hakapor jan miet pan keladon sakarensa ne kop thai bhabreu hakaba kinong isim benta kilawan na keleng ki benta jaga them shala kata nadu na maumlu ter sha du musto shala bat kisnong bamarjan yakanam ladu hakane gejingya kop layo ban khur da kasamla Stephanie de kharna musto bot sakasamla Queen Linda Karpuri ya kerdan ka baar bat ya kerdan ka balai layo da kasamla Rofika Simli Lapan ha perdaya kini ke Lempung daka MDC joka Nongsken Kongres Karpuri na lor kiwe. Presiden berkinong alam juga Seng Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya ba Ernest Mauri haka jingem mirjingmut berkinong thok khubor hasilong ulapan pau ka jingkemen baka BJP kala job don burom haka election ha Gujarat ulai ro ek jing start gi pa ba nong thap vote joka jela Gujarat ki bala ne scam bat ka Seng BJP haba phai shaka jing shapan rem joka BJP ha Himachal Pradesh haka Congress khamtam lele haba National President JP Nanda ula lem haka ni ka election badang shudapshen uba Mauri ula penyeng nia da ka ba ongba ka jing start ki pat ba ka Himachal Pradesh ka longba ki kliang sarkar man ka sansnem ula penklat man batai sani haka nu ka rukom National President JP Nanda ula rem halaka jong ka jela ulay thu phing mensim penban daga boong baki pat ba ka Himachal Pradesh kini kumju tang baka Congress kalayo khamtam khendiat banya ka Seng BJP kumta kala job uba Ernest Mauri ula kular shikho ya par kilat penroi lada ka BJP kawan haka bor haka jinge kendo bat kinong tho khubor haka khandai tari unopra ula kada ubun tili ki jing kenno eki menteri bar ka sarkar MDA balai alam daka NPP Habalakali, balai kumu Presiden ka State BJP Meghalaya, ulong ru advisor sya menteri rangba, umrai kini ki jingduna ba ulak keno haka lumpung perkhat kam ke MDA. Ula ai ka jubab ka ba kelan ban kawang keti ka sarkar ka ba ka BJP ru ka syongri tengen hakini ki san senem duna. Dor ban ba. Ukau tip don ki ba complain ki ong ba. Ukau ba hap ais niang mre ban ba mi ki brio. Te kum kini ki ngaong ipai ba pin hap ban pet ba banwan ra ai kani ke jing mentoi sapi onom don lenti de komoi pat like na ka Seng BJP nga tharai bagi pai ba kila sutho menta kini ba start inong te board ru kin ai lat ke BJP ngin implement lut itu ki scheme baro ke bangi ong ke yojana mo ke bangi manra ban sinayen ya ki baduk ki basuk antrai PE Prime Minister ni po Delhi usna ki yeng kat nufu blok su ki ai wai shabi tu beri basa am tu hangiru ki bun ba ki beduk besuk khamtam po silong ngide ban ai ke umring banjia ko bajia mata ke yang beduk po Meghalaya ngang lapet khamtam ke bajia po Itin West ke yang beduk ko don te po po pedang snong po moprem don ki beri basa am tu ki don kapai ki don diskuti ko non sa po yang beduk habong beduk kemudian ai beduk ke na semua ban ong ta Kasunjuk kisang bhalang hakilum garu kila berngem ban penlong biang daka jingye ki kabajur han Nehu Tura Campus ladau Vice Chancellor umpen biang ya ki jingdawa bakila bu hakmat ki bor jongka Nehu ya ki ba ula kular ban penurlong ki
Kita kijing dawa ki kan thop ban thong yo pro vice chancellor na ka banta ka tura campus ban siu ki nong tre da ka bai nong ka bai rengkat breu kat kum kijing tre jong ki bat ban pendap ki kam bathli khamtam ki tu ki badai haki kerdan ki babat kum ki officer Uziku balkara en marak uwen ki nong elam jo ka senjo ki seng bhalang ula berngem ban yakhi hadu bakinda yo ya kijing dawa jong ki Kaman shua ka senjuk kala khang tala ya ka nehu tura campus kila wengno ya ka jing khi hadin bo vice chancellor ula kular ban penbiang ya ki jing dawa jong ka ni ka senjuk Gas kaunin sisa bakte nga nehu ni gemen at centura ni ke pasti gemen di man kaya cem jian at sini pro vice chancellor ar de tang mai bari isu no nga dalo isi baksa grong thaya ha dina jaga tham somay na cem ni jamano da asau ni jamani pathaya di betal grong ani isepo jekon biak ucak acem jaga tham ni jamano cina PBC ko epon kam gen nimna kana cem ani betal na bawa absan khatta ko agana ni gemen dalo cina ya tura ni hu ke pas ni get ko cipta thaya ha dawr pet tura ni hu ke pas nga on BC ba donginga biya epon kha jar pet cina biko watsawa biya bimu absan no aigen jen solo biya epon kha gen ya kanosa ba cina ritine solo sonosa cina ya get ko gen Uba nujor ki sungo MLA Mokaya constituency habakran shikila pathai khubor hakajing langthung maunong rim banshna thama ya artli ki ying school hashno Mokaya haka khandai tere unopra ulapan bana palba batang hapo stong Mokaya ki kampen roi bu ulawanra kumu MLA kilakenjo shaka shiphoklur tangka Nakini ki shphoklur sanklur tam nakabanta banshna ya ki surok habo kashnong Mokayao bat sauklur tam nakabanta banshna ya artili ki ying school bakenthop kamukayao government LP school balaseng nadu usnem khatkhandai spa lai pukhandai kabala mang banshna haka jinglut kaba sapu saulak tengka tam bat ka government UP school Mokayao balaseng nadu usnem khatkhandai spa sanpo hnyau balamang banshna haka jinglut kaba lai klur tengka tam Ulapan benaru bahaka khalai teri unno pra enbu mau nongrem naga bentaban sedang ya ka polis outpost hasnong barato kabala angno de kiba bun kisnong ka sarkar kalamang ban bu sa arteli ki boda outpost hapo ka Mokaya constituency bakenthop hasnong mukro batti we khnang banyada ya ki pai ka constituency kiba sa hakapot bat ka asam barkam jo le ami jing kermen wahagini ki por sne munangwan chakmat kini ki arteli ki skor Udangnya ipon mi chogi ya kita ikna kiwa yo ukso ya ka position ka uper laga hak imlang sa lang nena haga government ngayong i kajak hijing ito wa jing nang ning start kwa uklam khamtam mi khna score kanito ka por go i pun kre nam ta galawe ngayong i kanito ka por go pi uprang pi bat usaindor pi ya ketika lawe gyong pi kajing imman go go kelany kajing lai luti kam gibru kam tam hini gijuk mto kajing lai luti go sup lene kajing im go yu im sup ko klem nama di ginu kajing e Kaseng Nyotrap National Youth Movement haka khandai tere unopra kala ujo daka ijahar Hamaulai Police Station ya sabho artli ki trok kit motion kit kok ki maulen bat ki bapen ken ya ka hukum bapen mi daka tanat transport bat ka administration ki bakit palat pu ya ka arpo metric ton namar bala senjor ka jingking dan side President ke HNYM ba Louis Dotodong ula yatho agino tho khubor ba nakaliang joka seng kala maham ting e ki try kali ki dalal bar kitu ki ba kamela de ba ki de ki high level ban kit benye ki mar ki ba palat ya arpo metric ton FIR po Molai Police Station nang ta nila ay ko piru siya o SP jong ka East Castle District mentang da sumi na kamera SP te nila pharu sa ka jing tho siya o registrar jong ka Megalia High Court rai mentang ka singi namar balamet imla su ban pendap te ngin salibo na ikene lamonde ya baling nila ibo sa registrar jong Megalia High Court ka long ba ka Megalia High Court ki senior lawyer ki don ki senior advocate ki don ya ketuga kan hon ke jongki ke bapet ya ka jing bha na kapta ban jing bha jong ka dap sat hi bro ka we ya kini ke organisation lane ketuga kan hon jong kini ki advocate jong ka High Court kin
kipet ba kamdai banton kanu kajing penjabo awat ya ka wa umiam ya kecu ke poru nilai I lang ba kilat pasai guboru ba kini ke advocate kilong concern ru ya kenika jingking dam Usembut Menteri Rang Ba Kajela Ba Preston Tensong haka kendai tarik unopra uloong ba ka Megalia menta kalajan kot syaka prapo persen ki balanang lastat henrei kalanang hiar haka kor kaburang. Yakani ulakran hamau ngap haka jingalang ban penbenapat ba ka Crossing College kum ka People's College ka college ka ban kershan lang da ka sorkar. Kat kum ki norms, kat kum ki guidelines. Ngin ya consider ya ki. Bangin ya gani ka adopkran. Haka kerteng jong ka People's College. Bahkan ni kadi kasin ka ba nengkong bangawan hang ni nakaliang jong ka sorkar. Ban penbena, ban wanra ya gani ka kubur ka babaha. Bahaki ni kikidyat tayo kibanwan ka official notification pin sayo kum ka governing body Rockaway. Itu masan lingkoy wadang atlen manra ikataru i principal kumongon pi ka office ng education department haki di kita yo. Pada kitu ki kubuan lapoy siya bakut tak hadu bangin daya syambiang kublay shibun.